Ya, sekarang kita lagi ada di pantai Citepus, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Ini sih gue baru pertama kali nih kesini sama istri. Gimana? Mau kita keliling-keliling aja nggak? Jika penasaran, mendingan kita lihat aja apa sih yang bagus di pantai Citepus. Ya. This is the day to treasure our love, measure our love, treasure. You showed me the way to fly like a dove, soaring above. This is the moment, your crystal eyes. Feel the emotion, butterfly. Hold me close, show me the answer, come to me. Feel me, your treasure, just like treasure. This is the time to treasure our lives, dance in the skies, treasure the world's at our feet. It's time to believe in love. Oke Man, gimana Man? Senang nggak di mari? Senang banget. Ini acara apaan sih? Cara beli catering. Fadlan gimana Dan? Kak gimana Kak? Senang ya? Sini dong. Neni gimana Neni? Senang banget lah. Yes. Kalau istri aku gimana nih? Ya seneng mulu dia. Oke, kita lanjut lagi.